le tai au manuia Samoa, le fuanga, le nei tai au fou mai le alii, le aso lua se foluma le lima au kuso lua felua ono, fa malo tatalo, fa malo tapuai, ia o fa malo fo ile ono sai ia te oto, I au na te tofia le atua iso se fa tatapuai, ia me se fo ile, ma le fo mai o le afionga ia patele le enga, ia pia fo ile afionga ile ti akono, ia fale atafata ma le fale tua ia fuatino, pasta fa atili matulino si amoa ma le fale tua, ia me se fo ile saufa inga dai tamama tina malo lo manu malo, Reverend Tavita Roma ma le fale tua ia tailua, savai loto ma le fale tua ia perise, muli anga tele soti ma le fale tua ia potofo, tina malo lo manu malo ia pe vitao tua longo tai au muli pola good morning, fa malo so ifua manuia le nei tai au fo mai le alii, mes fo I pa io a inga matama o tama ma a inga, le uso ngā pule matumua I tu au ma la tau a inga ili tai ma le va au fonoti, sua ma le vai fanua fofo ma ai tu langi sa ole ma sale au mua ma le lau niu na sa lua, le awhifio fa atu to fale a, to fale ula la amunam tasi ma upu ya te ore mo ta lofa lava, ma le ifua mai o le au mamanu o sa tato malo ile nei tai au fo ula wafio ngaile. Tui a ana tui male ali whano wa le to a so ala uvi le lua malo masiofo. Misfo ila fionga tai tai sili. Le tai tai o le vaenga whai e pui a ia tau a tangata Samoa. Lau se sunga le Grand Chief o Papua New Guinea. Sunga le apostolo. Fo mai o tamau a inga. Fo mai o polkiki. Ia. Ile e ule ula polkiki a ka maaruolo. Maaruolo Dr. Polkiki. Fo mai o tu la fono tai o vai nga fa e pui ia tau tangata Samoa lau se sunga tu la au e lua fatia lo fa lu pesoni ai lo ki nga male mana na yoti ai ono doctor sa ilele madia le ngoi male falitua ia Chilen good morning Chilen alo lava on sai lo fionga il falitua Professor to fa manino ai o fo mai il tamau ainga committee to mau le kalesia metotisi fa ila unga fa maoni o le tala ilelei Faya o ngasini o le Universite Professor Dr. Afualo luanga laufa mo tau lua manu wood salele. Tuitolo ba amale falitua ia Rosemary. Fa salauta le ainga sa tu mafono male fo mai nei tai au fo la wa fionga le sa o le ota suatele. Fionga fo ia fui maono manuseni tu fele male falitua ia sua. Papali I Vivian Piffin tu fele good morning. Ia manuia fo ifainga malolonga inato no. Ma wai se si faasini ngā mālosi mo o lua. Le superhero nei Paul Kalame le fionga ile li faipule le ala le pule fe pulea I matafeo tu puola tu au pepe le ala le au loto le ala manua rimoni a yafi malfaltua ia Sharon good morning. Ia mesfo ile fionga ile ali faipule le taifono o komiti o le vaenga fai e pui ia taua tangata. La fionga va e lua centenary ti mani sa mau malfaltua good morning malo lava soifua manuia le nei tai au fau. Professor le soifua malo loina Dr. le usa to le fua tu pa isa mau take na seri malfaltua. Malo le tautua tunu doctor. Malo le on sa ila wa fionga ya lilo mayava fotu wa manu malfaltua ya baby fretten malino fua alo mai Hawaii good morning manguanga wengo le nei tai au. Me se fo ile sisunga ia Felice fiu se ni tautolo ma le falitua ia Maria ma le no fo alo good morning Maria fa manuia le atu al pisinisi me se fo ile talainga le au fa pai o nei po kalame le fitalainga ia tio inu ese Paula Panks ma futa mai kalai state good morning ma lo le soifua manuia tu pa ile vai lilingi mau mo ananu ma Marina fa manuia le atu al pisinisi ia me sen ma le fo mai o naita mama tina mat tu le nei tai au fo ia aia fo ua levanga ko feala le malulu ia malo le soifua manuia ia te otou malo fo ile ono sai tinga soifua matua tuila epa fai ai ma le faletua ia maunga mu se umanu matamua faali ama le tausi ia sinta lofi po le patu ma Vienna na nai faumuina le ana le tupu fia ma le faletua ia mo nanu good morning mo nanu le sina le avai Rosalia mo popomila ia me se se utinale ia sekolasi tikato fa amalu lu tu lava ia te oltina tarsia o mawai o il malosi mai le li
e le se ngalo nimo e le se ngalo si o wana ngalo nimo la ia talu ai ona o la laptop ia o ke le fa le tonu folau uma e se atu mea sa iai ia ai fa malo lava ia te ortina matua fa ai fa mau good morning se umalo Ferretti funga Julia Moli Maria Edmund Williams Akiau Sinalei Burton ia fa malo ia te oto tamaitai mes fo itina matua ni malei fo mai nei tai au matangofie nga fopula sa lua tele mos ma le tausi ia Susana good morning manuia le tosoina o pasi la popoa ai me se fo i masoe loloane misa maoli man via nganwenga nei tai au masoe matai atiosa fa atonu good morning uso lau fili a rona fa ingafa ma le faletua le sunga ia to ali ma le ifi pop le tuala tama le langi pupu i fatu elia tau ili ma Filipina te o sa nele tunai fa umu ina le alali au va amalita lua timu au va atito good morning timu tapua i le fau ma pepa po a mai o lua sua pentito good morning sua faletango ai Farani Swan ma feao sione high times CV Upati Robert Peterson Praises langi ayang good morning uso manuia fo in nei tai au malei fo mai mes fo tina matua ia Lisa sole malepen mes siona ali i Katarina male ai ono mafuta mai Brisbane fa pia fo ia Selina aling na hio Lucy pa utalo se walunga mamaliu mai afa malau Brown ia me se io si tamali ile ko ngalo fo ile le suafa stamari ile mai Brisbane le sai fai fo la fo lo telefone always if so ani mai tato pokalami kiki a ia mawale ngo ia ai fa malo le soifua manuia le nei tai au fo ia fa pe fo ia le susunga ia taula papa a matafai a Vito Josefo ma Susana a matafai ia malo lava le soifua manuia la susunga taula papa Piu Wiva, good morning Piu. Una savaina lepa ke Chelsen Kuka, Mika Mulipola ma Filomena, nganga e olo Tony Taleni ma le falitua. Tau malai ma le falitua ia papa sama ma lona ngalua le po na po papa. Fa pea fo ia Wiva welese. Dia la wa maua mai ia le sua. Fa felo ia tu vaya ma Janet Langshu. Ma lor so ifua manuia le nei tai au fau. Manuia fo inga duenga nei tai au vaya ma Janet. Fa pea fo ia le mafuta mai atu pai to a matai o masio wali ma lo lava le soifua manuia ia mes fo vui va welese malfretua mafuta mai melepone malanga mali au nga fa apai malfretua ia Jacinta le tai fono o le vai o le maftanga malosia le HRPP supporters melpone ia wa fa malo le soifua manuia le nei tai au fo to pa yo le vai le lingi fa salafa tapo i kuka masiona faltua ia moana manuia lava ia ngaduenga nei tai wa livanga kaunga e malo roma ma le ngaduenga ia e malo lava le ona sai da o ina fa na wa le alo le tunu nganu male mana tau fa iula me kingi muripola la fa ele tau sili sanyang ia manuia ko ngaduenga ngi kai au Amituana isimati good morning a mesese o ya tau tua soi a kedese good morning uso manuia fo ia unga luenga nei tai au pia wa kaunga e kango e su e mai fo imsa unga luenga ka ke oko anua uli kari good morning uli pia fo ili unga tali tau fai le tau langi ropeti stua tole e foa ma ili tapeta ono fia na uma mana ia ma le fionga ia sula deisi ma le no foa alo tau manu pepe sopo ta fea mali itonga tuki ma le faletua ia peka paka tonga tuki ma lo soifua maua le nei tai au matango fie le mafuta mai lungo apio folinga fa pia fo ilungo tato YouTube o niso le mamalo le atunu o pa angal maot sa movi ingo le atua good morning ma lo soifua manuia le nei tai au fo fa felo ai fa lo ale se tamai ya sa mau le fionga sao sa mau le atinganga e ono soli tamali iti mali sa mau mai best mai sisi ona faltua au lei male ami lei male anga lei ya mana ya male ai ngali ya vi ia le atua fa manuia le atua le male fo mai nei tai au fo manuia fo ile atua le pisinisi sa mau
Waianga ka malo loto se mawangi kupe skele a se ka kofia fia i maoli honi ia whaafitai le anga leifi ia le atua ona o tau. Le vi inga leo le atua tātou te mafuta fia fia maoli oli e nei tai au fau. Tāpena ina i le atua mo oe mau. Oh
Toe luas fulu ma le tolu minute ona tali o le itu la. E valu I sini au se talia. Le vi ingo le atua sa ta pena ina ile ekalesia aso fitu mai fasito o tai. Pe ona o tau whaafonga ia masisila mai ai fo I nei tai au. Matango fio si ufofonga o le au whaipese lea mai fasito o tai. Ia e maana ia fo I upo le pese. O ke riso ale tali o mea uma. Ia lava le tele o whaafita uli nei lalang. Ia pauale tali tātou te maua. Ia na o ke riso lava tātou te maua ili fia ma le oli oli. Ia ma saulotonga ma tali o whaafita uli uma I fia ngai ma le o soifuanga nei o le tangata soifua nei lalang. Na o walue avele tāwale se au whanau e. Whaile pepa fo ile pink slip. Ia le mga ka whaalongo au e whaile pepa. Ma lea. Ia ke wo walu asia. O la ele I mai o lea ka wo I fea whaile pepa. Ai sea. Whai mai ia le insingi vai whakoa. Ia arolole se o kama au mai le lisiki. Ai whakoa umanga li per kausanga le nke angei. Ile masinga le nke angei. O la konga whai suau, mrea. A leo whai mai o la e mama le suau, a leo se whai e ia. Mai ale pepa e, whakiro ia. Wafa e loa ngai ka meki o ka ika kake oki. Ea, whai. Me heo la e manga nga oi. Sua ngila ko kupe, malea. Ni o nge ia me o kupe. O kupe ha. Ea, o whai. Me kia ue vai ole hango. Le whare lao, se o whaanga, o mako whare, ele mamao ke le akula ma le mea ngai. Ke le iawhal ka awale e whare ingisingia, so se kamba pisingisi ngai whai e ngā o ngā lalang. Ia o saulo, ngā le awhe mea o lau ka awale kongi kilo mai whakta awale mua o wafe ki kilo koe. E whai ei ia pink slip, o wafe lo ia ito. Pako e whai inge pink slip, Tika ngo lo afaka nga koe fisiria, whai mai lo leo kamaro. Awhe mai. Alo e mai ko kongu lau ka awale, ke laku ngau ngai ia lai whai ka awale. Ea waru loa. Kulo koe a mai ka awale a mai ko. Ea ngofo ia le kongor ka awale mano. Sewe ngofo I se I kope kwane whai pipi e kwan mea lea. Ea ola kulo a whai lo ka awale. Ea kulo leo whakulea. O ke fia la langa le ko sau me le airport, a le ko sau mo wale mori ko le fo le stofine te nei New Zealand. Ya la ale fai o exercise. Ya umalo le sau lor kama lo ba ai ka vale se fanga. Fai ko vai pa ai moli. Ya ala kau mai ai lar ko luse. La lingol me lo salio. La kau I oile. Le tiwata fo ile le luma le kau mai la lo stadi ka milo ale or kamalo I ka vale saulo le or kamalo o mai lo I kuole ka vale ka mai ki kua me fo ile le ke le or ka vale o ia ila le ka vale o le ata ia o kele o le ata la o le pife ile le bole akalava la po o ile Lea la pipi I ai tua I ta valeo. Saulo marka malo a fai mai. Ke lo e ele mea lea o ke afo o ke lo I lau ka avale fa vai ele sa ka avale ala fanga. Ko le ale mea fai mai ia ka malo. O luma e tau ai ia le ata o Yesu ia le lo sa dio la le fai a kuai. A o kua, o lea ia sākangi. Ia ka mānua vātingo mai lea kona. Pea fōringa mai o ngi mea se lua o le feke e ngā. O le feke e ngā ki a polo male anganga pa I o le atua. O wha, ke loa. O ke le loa. Ke le malama I po oinga whapi I aingi keu nga ale afoi, ale ko luo se o kam. Ai vai e la se mea I ngā mai se I o wa kango I e whai me. E whai ngō whianga ave ese.
mo le stika ngalo la kwa sasai o ke la ska ma lo la kulo e fainga kala o kanga sasai ya fami o ke mo pore ko pepese o mo o le mai le le e a fo e a ese ai pe a e manga o e a ese o ke ma e a ese le ki ala be so ka vera ka mai ki ya wala le fa kamalo fa ko ka malo ora le lo ku ke no ko fa ka koriko ai mai ar kala ka fa o me o ke a sofi ai va ai o le aso sa o le aso sa pa ki sa o ale o ke lo ku ai wa o ke le o ke sa uma ya ko ele karikongu ngia kua a le kele o le faikau ma lo faikau faila o fanga ma ngofo ku kanga ka e fai mai o la ko kelsian ia o walu ya le faikau ku spa ia le ala o kelsian o ko fo ima o ia ma walu le lo a ke alu dai le lo ku le aso sa ala sto na sa pa le ngai le ai ma se me ko ngor ku spa ia e a foi e fai mai e kapua i kanga kai se aso sa o fa ku vai a wo ki popole pe le sko nga i pole sa kapua i o me sili ku sa le ku ngai e kapua i o ko le sa le sko nga i marka el male ku fo ile e kapua i ma ko le sa e le se me popole fu po aso ile ka aso ai ka ulia le kapua i yo la o nga kala inga sa fa ya ai wo ko e ba ku le tala inga ia ona o le mana ia o upol pese le kalesia le aso le folingo le aso fitu le kalesia aso fitu le na umatu nei ia tawia ina ia ngale le atua i upo nei ni ingo le atua e na o le atua lava le tali o mea uma tatonu fo nei tai au wala fa i mai fo i fa anoanoanga nisi ona i o tatou ainga i Samoa ona o le wala au pa ia le atua ua wha mana vai nai ngā luenga nai tamati nā o uso tua ngane ia tawia ina ia ngane le atu le atua ia te o tau o he o loo mawhatia i wha anoanoanga ona o pele mama mae o mawhtanga i le o langa nei mai se lava le tau mia pea i le whala e fu ma le apu pulusia o tau whanga i so se maota so se lawa ai mai se te tono o maota ngase o loo tau sia i le tele o le soifua ngase o le mamalu o le tatou atinu ia mahalia upo o le vi inga o le atua na tapena ina le kalesia so fitu mai fasito o tai na o le atua lava le tali o manaonga o marava via ina ianga le leile atua ia taulu o tatou talusanga maua le malosi faafauina ia te otou e se haiti ngā mawhatianga le tino o loo tau whianga i eita mātina uso tuangane me se lava ina i whanau pele le soifua matua o nei tinama tamā matua o e ua ova i le fitu sifulu tau sanga le soifua ia amu ia o tau e uina tau soifua ma le tinga a o loo whaafua lewa i le atua o le tau soifua tau te mafuta i pea manai o tau walo manai whanau whaamanuia tele le atua ia te o tau matua me se foi ia mawhatianga o le loto o loo saisaitia ai ma tawhiri saunoa ai le li o le lalolangi i a ai o fina ngalo to tele o nisi e maua i le mai o le loto le hanga loto ele ma le loto pala le matau ama le ita ia anga le ia me se fai kara whaakupu anga le le atua ia te o tau ave ese ia nā mawhatianga ma nā vaivainga ua kou maua aima sanga manu mahaloa i pea le ali o le lalolangi o tau loto mo tau fina ngalo ia ma ata ia le ali o le lalolangi ia o tau mawhatia i pea matau ave nā ngase matanga le vi inga le o le atua e fesoaso ani atu musu ia nganga me se lana wha malolonga i o tau tina mai ma lana wha mawhananga i wha noanga o le nei tai au Fia
e valu menu te ona tāle o le itu la e valu i sini au se tālia. Le vi ingo le atua sa tāpenaina le ekalesia katoliko mai si ufanga whalatai pe i ona o tau whaafongafonga ma sila mai ai. Whaafelo ai fo i nungo le tato YouTube i le ma le fua mai o pai pisa a valu ono lua wha tai au manuia ia wha malo fo i whapea fo i a Robert Peterson malo lava le soifua maua ni tai au e le se ko salinga pea fo i a salai vavao o vavao ono fitu wha soifua manuia malo lava ni tai au fo pea fo i a Jopta no lalo ono valu lima tai au manuia ia wha malo soifua manuia pea fo i a Matilda Robati ia vi ia lea li pea fo i a faletoi wha malo fitu valu wha malo soifua manuia whai meilani fina ngalo pai pisa valu ono lua wha ia ngā wasa o lau de songa i nei tatou tangata o lo whaile taritonunga ma taitai ma tātou ma lato soifua. Pe sao mua e kau ile pe aso mua e kau ile aso valu e kapua iai a ole Yesu le ngā na whaasa tauro e tapua iai e tutusa sa ole le iai le fina ngalo le o pisa. E pēnā fo i rota i talangona, po a lava i matauria fo i le whai mei te talo e le au noa, na sina ngalo na o le atua. Ai whawhailoa i lau a fionga le tapa au whaasina to le afoa, fionga le tu ia ana ave au malanga, tama whaasau a le tu malo, le na tu ina tu ia iao le tonu mai pea, whaululunga le ainga malosi, fo i lau fitalenga i le la unu le taulau niu, a o le prestene o le karesia katoliko i Ruti hi o malo le soifua maua le nei tai au foto le fo. Ia maro fo soifua malange mare ni fai tai au matango fide lo fa malanga leia tato tamasi de langi. Tato mafuta fo i le fo o le atua le tai au matango fia inu. Ia o le nganga fia me nganga whaftai o le umana e whawhelo e fo i le paia lasi i tato maftanga masani malo soifua malo fo lange ma. Ia tato tau whaifa malo lava le soifua maduia. Fo i le nei tai au tatou alanga ina fo i fia ma le vi inga o le atua ia ona o le whaopopo ina peo aso le soifua ma le maso tatou wola ia vi ia i le atua i ngaluenga umalawa e whai ai o le tau whai atu le matou Facebook pe ia wale o ia matou Facebook i lunga o le tatou pokalame to le fo pe mawhaian to i tas tatou pe se i whai tatou Facebook po le ame watupu ia so ai la mal tatou malu tai au telefone
Tasili minute ua te ai nei le tu la e valu i sini au se tādia wha amalulun mātou Facebook. Ia whaifo e te fia mai moa, ia lei le tātou YouTube. Ia e sila mai moa mai ai, ia ai se i tau whai tātou Facebook, po le ale tu langa ua o ia tātou Facebook, ia ai telefoa. Ia malo lava le ona sai, ia tātou nfo i le ua tai ai taimi o pokarame o malu tai au. Ia manuia le malu tai au lau fionga te pao whasina. Aftai lava inu mo le avanoa, pa pena whaina whatanu e whese tasi whai vaenga tā ua tātou pokalame, ia le maru whalanganga ta maama tina pia na masani ai. Ia e mua pena o toi whawheloa in whatalo whalo ia atu le fio le nganga pa ia le nei tai au le male fua mai, le soi fua maua ma le langi mamaina, ia te o tole alofa tu noa ma le manuia mai le atualo tātou ta maa, a toa ma le li o Yesu Kiriso lo tātou wali i, ma lo tātou whaola. O le tātou tus whaitau ma le nei tai au, mo mai leri mua Peteru, lona matau poe lua, a lona whai poe luasu ma lua, whangata mai luasu ma wha. O le whai poe luasu ma wha, o ia lava na tau ave a tātou wangasala, I lona tino I lunga le la au, na ia tātou woti I le angasala, ma o lahi I le amio tonu. O na manua, ua maalolo ai tātou. O le vaenga tā ua le tātou whaasoa le ne tai au. Tātou te mawhau, whai ma au tū māua manongi mai la fionga pa ia lea tua, le tātou tus whai tau, e ma whaina whaupoina whapea. Ua whasia lava oe I o manatu, mau talitonunga, mau mawhauwhaunga. Ua whasia lava oe I o manatu, o mawhauwhaunga, mau talitonunga. I le manatu au au le tātou te whaasoa ai, o le upulea pasia. Masani an tātou whanong longo, whapea mai se tala. Ua whasia le telesāia pai, o la whai. Ona o tūlanga whamau lunga, ma tūlanga le ano I tapu mano whanga whalenga nu. I e whapena tātou whaalongo, whapena nisi o whaapunga mai ia. Ua whasia pai ma la whai. Ua whasia ona ia tau mai. E ua whasia e sawari. Whasia e te sā. Whasia e sa mai afe. Ia o inisi whapea ua whasia ua vea le nifu. Ua la vea I me whapena whasia e sawari. Ia po tala ma le wavau. Alea la tātou tara noa e whaamam nama. Ia I tātou fisosani e tātou le upulea whasia. Ia te whaalonga otu isi tala whapea ua whea vea I e anganga le angatanga taola. Ia whasia pe whasi I no whanga e tātou te rei loa. O ia mautala ta maa matina, o ia mawhauwhaunga, e mawhai ona tu whaatasia e whapea. Ua whasia lava oe, o whasia lava au, o whasia lava I tātou, o a tātou lava manatu. Ma tātou lava mawhauwhaunga. Whapena se tala whaautu o tātou whasoa ne tai au. O la ngona al whasia, o la ngona lava ia, o le tangata lava ia. O anei mawhamatalanga, me whasia e tele saa, o whasia sa mai afe, o whasia e ai mai, po a lava ia. Sawa lii po ala vai me whapena mai a tātou, me ana mua, ia e ale upo le sa la upo mai ana mua. Ai pe ia langona le nei, ua whasia lava tātou, ia tātou lava langona, ma tātou mawhauwhaunga. E mawhaina whatu saina si mea tau mawha, ia si mea tau mawha whina le ua out of date, ia ua mafu. Ia alea lawa e tango la, tau mawha tamana, ia o mea lau atupu, ia o ti ngā lolo manawa, ma. Ia,
ona tātou lolo lai e le mewa tupu tinganga i loa lai mafu. Awa e tangwa ai. Ia na anu rele vai fo mai. Ia fo mai o soi fo maroina. Ta mele ia lea i le mewa tupu. Ia wa tangwa ai mea le te taunga. Toi tau mawhaina wa umalo nao ngā. E whapenana le whateita inga o le whasia i au lava ma whauwhaunga. E tupu la le whasia lea o ma whauwhaunga i mea se te whaia. A ilo ni mea se wa e whaia. Whapenao na horo ia o la ngona na o whasia o i o ma whauwhaunga. O na o mea se na e whaia. O mea se e mo o mia se whaamanga longa mai le tua. Le o tato wo atu le me tāua le tato whasoa. O ani me se te whaia e mo o mia le whaamanga longa mai le tua. O lona winga, po le alawa le umi e te nā ina se manala ngona whasia e mo o mia lava le vaifofo e ala le whaamalo longa. Le tato te waai inisio e kālesia, inisio au na le atua, lato whaia mea nei o wha marulonga. Tāhua i o mea ia. Nā wha maruloi. Ia, wa e whasia. Whasia i iau lava manatu, iau langona, whasia i au mea se na whai. Ia na e langona i ia lea pei au o se ma le vāma le atu. Ia na whailo mea i o wha marulonga. O le mea moni lava, na whaia le atua le laulani. Le sao, ma le lei, ai ai foi mese se. E a tātou te e atu i lana tula fono mo le olai. Wa tātou no fo sala lea i le solia o ana tula fono. Na whaia le tua tātou ma se anganga whinale se loto e sao loto fuatifo. Nei tātou i loa malangona pe a tātou whaia se mese se. Lea lai, mele nai, se i tātou ma mea ola. Ona tātou, ni ei le mawhau lea e loa ai, le mese se, ia ma le mea sa. Ai se ana whaia i tātou e lea tua e nei a tātou maua ia langona whasia. Ma net whasidi, nal mena whaia lea tua tātou, ia ma tātou maua i nei langona whasia. Ioi, na whaia le tua i tātou, ma maua i tātou langona whapena, ia mwhai ai, na tātou loa, na tātou sustai a te ia, ma le leo sustai a te ia. O i, na maua i langona ia, lea na whai i tātou e le tua, pe a tātou leo sustai a te ia. O se tasio mawhaanga nei a tātou i loa ai, tātou te mo mia le tua. Ia, pia se whatai te inga whai ngofie. Pia e tango u se u a mea asa vina le vela ti ngā. Na tui nātu e le to ia te oere mālosi e te o ai le nāti ngā ne ia ngā ioi e lo lima wa wale ngā whatia le ti ngā. Ke kangolo iai, pise mea vina le kidiki lo ulu. Lo mawhau ia awala le atua na whai mo i tātou. Lea lau maua i lo mea i lo mawhau. Ia le whai pe tātou. Ma tātou maua i loa i le mea leo le whasia i mawhauwhaunga. O le toi ngā ti ngāre nā e tu ina le atua pe a tātou wanga sala. Tātou te i loa mea tātou te whaia i le ngate se ai a whaina i fui tātou. Ia, koe ngā mea nai e finale mo tātou finale tam whaia tātou malama le le. Mea na whaia le atua. O le whamoemoenga le atua, o le tuli ese leo i tātou, tuli ese maleanga sala. Ai fsau sani i tātou, ia tātou loa, tātou te mo mia ia. O mea umane, mea umalava o umana whātu langa ro tātou atua. E na e whea ngai,
Ni au lava mana onga. E te mo mia ai le tua. Ale me sininta tua. E te mo mia le tua i lana wha mangalonga mo awang sala. Ia te lea mea tātou te mo mia ai le tua. Al nera tai au, wha manatu ia tātou. E tātou te mo mia le tua i lana wha mangalonga. O le mafua anga lea na awina mai ai le tua lo nalo pele tua tasi o Yesu Keriso. I lunga sa tolo. E tau ave e Yesu Keriso i lunga sa tolo. E tau ave i na ai o tātou. Se ma tātou sala. Le avenga lea tau mai ma Yesu. O le anga sala. E o le tau salaina ma le maasiasi. O le winga le nā o le tau ma Yesu Keriso. O tātou langona fasia uma. Maia mea uma tātou whaia. A leo umana mai. E lea tua. Wha mangalonga lea. E tātou te mo mia ai lea tua. Tau ave me tātou li whaola i lunga sa tolu. Lea ua whetalai me le fionga pa ia lea tua ia i tātou netai au. O ia lava na tau ave a tātou wang sala i lona tino i lunga sa tolu. Ia tātou voti i le anga sala ma ola ai i le amio tonu. Ona manua ua mahalolo ai tātou. Ia le nganga nā tātou whaasoa le nei tai au ta māmatina. E le ai se whiwhianga sili atu nai lo le iloa ina ua whaamanga loina tātou anga sala ma whaasalo tuina tātou langona fasia ma le loto mawhatia. A whaila lai fasia oi o mafufonga. Mo mia le tua. Ioe, lala na fasia oi o mafufonga. Ono a mese se na e whaia. Ni mea wha le tonu na e whaia. Ia, tātou te mo mia le tua. Mo mia le tua e wha maangalo ia tātou. E wha tino ina. E le tua e ala ilo naro pelo i Yesu Keriso. E la aso ta māmatina. Ia, ta tala o tātou loto mo Keriso e amata i tātou waso. Tai te whaafonga mai ta māmatina. Te usum tu whaafine. Te fia tātou te fitu wha e le fiong pa ia le tua. I le maru whalanganga na ia tātou mā. Tua whaktai e numu le avanoa? Malo, tai lau fionga le tapa au whaasina to le fōa mo le malu tai au ma wapea no malosi. Wa le whaawawina o le vaenga tā ua le pokalame o le malu tai au vi ia le li ila na upu. Tātou te sanga tau ai pea lona pa ia lona mamalu. Lona sili ese. Ia se umala vai whaiai nei pokalame le vi inga leo le atua. Salani ai lana fionga pa ia le nei tai au.